Tenggiri. Musik mah. Sekitar 30 menit lagi akan live dari Wina musik tradisi dari Minangkabau. Jangan lewatkan. Halo Irfan Saputra, halo. Nah, sekitar 30 menit lagi akan kita live. Sekarang kita akan menuju ke tempat ruangan latihan. Kita sedang di Kota Wina. Akan memperkenalkan alat perkusi dari Minangkabau. Ini hanya sekedar pembukaan sekarang. Sekarang di Eropa atau di Austria, Wina sedang dalam musim gugur. My example for news is also all over Austria because
Leute zum Arbeiten erkennen. Sekitar 35 menit lagi akan kita live musik. Nah, ini live hanya sekedar untuk welcome. Halo. Halo. Ada orang barat. Banyak orang barat di sini. Jet. Yes. Yes. Alles gefilmt. Alles gefilmt. In 30 Minuten werden wir live. Kan den pendekaan di erklärt nach Musik. Okay. In 30 Minuten. In Kürze werden wir wundervolle Musik aus dem Minangkabau-Land üben und spielen. Talempong, Trommeln, Flöten, Sadunai, Gesang. Dann kaufen wir uns einen Wasserbüffel. Nachher kaufen wir einen Wasserbüffel. Ne? Wasserbüffel? Ja. Bei einem Mann mit Hut. Ya, Leider mein sekitar Hund ist dabei. 30 menit lagi kita akan
live musik tradisional Minangkabau. Terima kasih atas kunjungannya. 30 menit lagi kita akan live ya. Hanya sekitar 30 menit lagi kita akan live ini Kak Ali. Ini Kak Dani.